Kavansel changi alang khau kaute langko elo kahin atu ka email cho kavantial la le van iku chiu ta khan sala okay ethics submission tiakin kan tua la pathum pelitian anga ko anga ma aya anga ko ethics submission ti mi yakin ketua kacha kha van chim chiu na kai ka ma ka thiam tok lo le achungwa khin ethics submission ti mi ha lama ka kha tampi cha khonga ko atha kan lom ta khan van tua pa chiu ko je ti chun vai kha kan sia chi pa ni khang website chung i apwat kha adu ja atang la mo ma kha atang ti cho vai lo ki zau kho di si ti ka khan ma kha website khan si thiam chun za fa nak teng kwa thiam mu lo ma kha chung website pin na khan ka email hin za fa nak teng ka kwa chi ko lo ti kha ka kan nol du na je ti chun website long nan che khan chun cha ke ka phang nak pa website kha cha kong kho lo ke in class ka ngai lai ti lo kin ka zau de ton ne email si khan chung ka kal nak po khan zum ka kai pa thong khan ka zau ka vai kho i ma ti khan email khan chun simpi ngai check nak la vai nak ma cha khan apan hi ten za fa teng ka kwa te ko website kha cho atu nai extra party ban to khan edit submission ti ma ning te khan rak chia chiao ko la nan chia kho khan chun Saya kay way kasual ngay forum pa kan kato law la rak on pial ka du ko forum cho ko chang kato ma ka mak akatel phone lo I ko chang sa zia ti chun forum I kan discussion ka tial mi pa ka atu class in direct kan discuss pen ko I ma cha khan ai khat ko class nang kai pa chun forum tu chia khan sa ko apoi lo ma kha cho se ti tan in vai kha sa ti lo I chom pa in discuss tu pa case ta kan tial mi chen na mela in ko ko si cha vaya se mela kwat ding tu nai ka chim se mela kwat ding ka chim chu bel te kha website nan ting kho chi chun tin chiu la that cha tha chin tia ka ban chim zai cha tia chun kan sia chi pa ni khan website I chia kha adu pa kan tu mi kan activities bel te kha mo material te kha website kan sa ti ke du pa ke ma pum pa cha khan email dong kha ka du apan hi bak en ka te email kan chun direct bak khan ka real kho ka vai kho cái cha khan ka share ram ngai ma cha khan email dong ka kwa ko lo tia za fa na khen le website dong khan chi thiam te ko lo tia website ta kha cha arel dong ka ka mail ta khan ka check di khan chung website ta kha cha ka rel lo dong ka foi kho me ne ti si chun tu zan cho adok nak big chu salo mai za adok nak big sana ten vei lo chun lecture lesson in chun tu zan hi adok nak big ting khan sa se reproducing leadership ti si avoid nation leadership kha pakhat kan chom peng la atu cho phundang in he reproduct of leadership ti mi chu phundang kan chim sia chun raising up the new leaders tin chim kho se vai lo hrui tu thar kong song tip muai thau chin kan ti la chate kong song tip muai thau chin ti mi kha adong nak big ting khan sa kan chon ding kha se la ting khan sa chung kan luplang kan discussion kan culture ko la kong song tit muai thau chin kan ti mi mo raising up the new leaders ti mi he ka khat ni cheu te van chim tu o ti ka du mi cho zai ruang da abapit asi lo la zai tin da kong song te zai tin da kam muai thau dan si lai ti mi point te ke pakat cheu rong zang fa na van chim cheu lo te khan request kam van tu ma sana nilan kan ti la chate kong song tip muai thau dan nilan as pakhat asi lo lama kong nan chim du lo sila kong song tit muai thau ding hi abe pit na kong ahar na kong ma khat lam pal te ke ka khat ni cheu point pakhat ni cheu entia
kay ma he experience tam pi chu kan ai law na tin atu he Norway kan la Norway kan nakin anu bu kan de la 2013 kan se la tu he atu he chu kum hlai ni akal vi chang kum hlai ni akal la akal kan thokin ni tia he au sia rian ka tuan ka tuan la atu he kay ma he som nga la kum ruk ka si chang kasi chang la na huam lo ti hal nak jung lo ka huam ti bak lo ka huam ti lo ka ni kum atu avai li na ka ti ma hen thong thachim kam fiel ha cha chen thi ti aba chim hol re la cha ai tlak ka roti kan ti mi kha follow up kan to la kan kai ma pum pa rum jong ke nan tim ha ti jong ke ka chim pa ka la kha abun lucha mamla chana upatti lo arian upatti lo ama private cha da wa chana phang meeting out tik zonga chan pek ai har tukla ing ke puang ngai a hau pau ni ken volunteer tin tuan mi chiu city khan khaban tuki abun tam tik khan minung fa ni khan minung sina ni khan a huam pa be ti lo la songช่วยตุทับจุกันเฮ็ดบักอตุนอไว้นูบูละบังในเห็นจันบดาบยาตุเราเรียนนูสิเสลอกันบุญ follow up กันบุญตัวปักละได้รักเชียร์เวนะลุดลานี่จะท่าที่บักกันอากันตรวมจังละกันนี่ลมไงจังว่ากันลมไงอตุกันบุญทีมมีก็จะลงสิเขาละใจพกินกันมานี่ไว้จงอากินก็จะช่วยตุทัรช่วยตุไว้จำเราที่ชั่วตัดที่มีจัวpakat na ajan ama original aken ama pumpasi nakte aken wake shoi tu thinlung ka anai masa hawro kate adu ka haw hawro kate mi phunchuka dot na nai ama rim ka rian tuan jong khan rian aupat mi asi shoi tu pakat asi khan kha shoi tu pakat as azul mi thil sin mi te ka akal pi ko ka hawro te karwa la badabya sauda obuchim ko ning la kan ngun keng ni khan Benabya tak ka tho mi te ka pet lai na hai te bai te pol ke kan tho mi te ka chen te ken ke de so update bun to lang mang tuan dau kan ngun keng cha fa tok chen pakhat thil to pakhat big to pakhat den tuan ngun keng thal kam bun le ki aruap am ke tlai to chikati to ko ding mi ka sipi ti law la ka laช่วยดูท่าเราที่มีกำไบดันนึงก็มาค่ะไกมาปุ่มปากกำหูหนูคันก็ลงห้องเปียงง่ายแต่ช่วยดูจ้ตัวเดียวก็ชิมประตุกติคันประเทศนั้นติดสามประคัตสิบขาวประเทศนาก็มีพุนอโดมีสิบขาวละอาเรียนอุปถัมภ์สิบขาวก็ละที่ทีมจะโซ่ไม่โซ่มันจะอาหารง่ายอันมาปุ่มปากดูดิ้งก็โกลโคดิ้งก็อาหารบักเกาเดี๋ยวก็รัวกันนลอมตุกครั้งชันกันนลอมตุกครั้งชันอัฐาตุกlama se roi tu thar sar kan ti ti ka hin akan chang te ding roi tu thar khate vai lo ke ama hi vasate sati thim long han ka si lo de tin da amana bia kan roi liu te khan zai tin da ani he chu roi tu thar kan sar te la te kin zai tin kin da roi tu as atwan liu mi ni khem mo kan chom piak pa kho lai ti mi long kha ma long kha question kan ai van tel chi lai zai tin da ke kan kalpi kho pa lai ti mi kha man tok te kha atha tok khring sa atu nai na van chim mi kam point atam pi kam mu kho ama rim dong in vai lo ki hroi tu si ding adu mi athin lung rim ni adu ve mi kha si how ti jong kha abe pi ngai mi se kan lom tok khring san adang jong kha point nan thai mi te chom van chim pa ve ko lo tia jang fa kam don kha cái chợ tu liều ta chân nào phơi tu bậc khát cần tila chợ akan phơi tu pa khanu asia pa asia ama ka zau chân ok lak nai sar ma satimo kamma chiều dòng phơi tu kan se chân kamma ka zau chân ok lak zai ban tu ka reproduction ka kan to than la ti mi pol kha abi pi ngai kamma zau chân ok kan lak dòng phơi tu dir hun anti comment me tam pi neจากกันมากันไปปีงายจนท่านเช่านักโปรแกรมเตให้ที่บรรทุกเตสองแค่ในให้ที่บรรทุกเรียนเปียกเทียมนักเตปวดสองค่าเซลเซียมนักคันเมนูวันนี้ชั่วโคนักก็รวยตัว
คันamma jong kan che ko na rian phun ma te jong kha hoi tu lam lei hoi deu kan thil alam sar piak thiam ngai ke haw ro ka te tu si lo ma hoi nak sang ok ngai kan ok na sin hoi adong nak amma jong kan ti ve la la hey talk we love กันถกเจอมา discussion กันตัวเลี้ยวสิoh yeah แต่ตัวนี้ฉันมีค่ะช่วยดูทอลเซลก็ดีมั้ยไว้แล้วคือกอง2ติดมวยเท่าชิงกันติละจุกอลหลจนกอง2ติดมวยเท่าชินอเบปิดหนักและอสิเราได้ตินกับมวยเท่าลาที่มีนิลันค่ะมาคัด point นั้นไทยมี point ประคับปัญหาเต็มบัญชีมูลเดียตัวเกมาปุ่มปาเองก็มูนิงอ่ะจนช่วยดูทอลชอแต่ดึงแลชอแต่ข้อนาอลัมเซลนางติก็ว่าค่ะเกมาปุ่มปาเองก็มูดนะจนกันมาช่วยดูกันสิจนตัวไหนเอนี่ไปชิมแบบตุกนี้กันมาเวลาช่วยดูทาและอุปออกหลักมีโมกันเดียนุ่งโคกันเดียอนุงข้อนาจาจนกันมาอุปออกหลักมาสาหาแวจนมาใช้ประคัสีเป็นนี่นะจูzuलมีโมzuलตูหาเสนาคันหาวนินดากันเฟียลมีเฟลไฟเตนอันตัวอีลุงโทเตและอุปนาเรียนอุปเตอินที่ลำติงเตอินที่สิโคทุงอซวมจนน้องไงดูนะลุงทิงโมมาบันตุกีโซอีที่มาถึงอีท่าเตอินที่เทรนนิ่งกันตัวเปียกละมาzuलตูมาทรอยมีถึงคันมาถ้าเต็นเทรนนิ่งกันตัวเปียกละกันจอนเปียกละเสียจีบันตุกสิโลอินโมช่วยดูที่มีโจตังรอนุสิเวติกาคันบอมตุขาบันตุกินอันมากันจอนเปียกละอันมามุนมากันเปละกันมานิ่งที่อันนู้เลยนิ่งที่สปอร์ตเทียมมีกันเสียจนช่วยดูถ้าเต็นกันชอบปีขอไลที่มีค่ะแต่ซุมอรองโจอุปาคีกันที่มีตั้งปีนี่ที่อตุเช่นกมูนี่งาจนอุปาโจอดุมีค่ะอตำไงกูละอรองโจมินทะเลอตอริติค่ะกันดูรองโมสิเมเซลอุปาทากันสิเขาลมีค่ะอตำตุกติกาคันบ่อยๆนะคะอชวมีสิจากันฮิบันตุกินช่วยมีชุงคันหาวตาโนไงหาวตาคินกันเฟียลมีค่ะเฟลไฟเตอินลุงโทเตอินและอุปนางเอบูเตนอันตัวอันติค่ะโซอีมามีนุงตุค่ะให้ชินที่target กันตัวหลายถ้าเต็งกันชิมอีกันจนเปียกอีกันบ่มหลายค่ะมุมากันเปหลายค่ะมาบันตุตัวอาจจะช่วยดูทาคิโจอชอเขาโกหลายที่ค่ะกะซงนาเตอตุกันมาไล่นี่ถึงกันหูตอนมีโจกันมาไล่ในเนี่ยมีโปสลาวแลเจกติลาที่อชิมเขามีเดี๋ยวคิโจกัลตนก็มากันเปมีสิโกรากะติเสียอัฐาตกนวันชิมีอัฐาดีอดองนักบิกนวันชิมีชิมกับ challenge ไงสิกับมาลายมีจ้าโมช่วยตัวสิออกไอ้หลักจาสิลงกับมาในเนียมเดาโมกับมาชงขัดเดาโมช่วยตัวหุมมาแปลกฐานที่มีขะโจโอเคอดิกเดาเรามีขะสิเอโมมาเตต้องขมาอิสูเตต้องขนวันชิมชีวันทางไงกันลอมตกชันวันชิมเจียวก็จนทำป้าวันชิมเจียวก็ก็วันชิมเวลาช่วยตูทาร์มวยทุกคนอะไรอย่างเช่นอาบัวกันกันชิมเล่มมันดีก็จังก็ก็จะบริเลก็จะแล้วก็วันชิมแล้วครีฟ้าบุตรก็วันชิมได้ครีฟ้าบุตรก็จนช่วยตูทาร์จากก็จนapa kan laga kacang zami mintan idol mi macam sihau jun za zongka atiem le atiem lo ko zo shui du za ti mi zo mi ko zo za zo zongba zo atiem ve ka hau ve mi se ban to gen acha tiem afim na kha mai asami si lo en boi ba di za mi mintan idol mi kha ta te atu leshi ba to mi bol ni ken tha de bandor nun te kha chom ya kha ama kha mui asi ti kha ke mani ka chimlu mi se atha to kan lom mukha vailo kha roi tu ai lak ko ti mi anun ji an sa sa athud dir in sa sa
ไว้เราเทียมหนังซะช่วยตัวไอ้ตักเก้าที่มีค่าช่วยตัวตัวเหลี่ยมคันถ้าเต็นเจ้าอินอัมมะบันตุกะเทรนนิ่งเปียกนะถ้าเต็นจอมเปียกไหนช่วยตัวทารสารนาลิงสติค่ะป่วยค่ะมาค่ะจอนาธันปานิวันชิมิสิอุบลนิชิมิหาต้องตัมปีนะเรากันลอมตุกครั้งฉันทองปีนูละอัสตราปาต้องชิมเวโกตัวเตอันชิมจังมีอะแค่กันทุลงบักแค่เลี้ยงก็ชอบทุลงบักก็รักเล่นชิมจังมีจะก็ไทยแล้วนะเต็นก็จะช่วยดูทัศน์คนดับเดียนจะโมเสสอัดเก็บคิดว่าไงโซโซอัมบอยทรมีเข้มว่าอาการนักที่ว่าชิมีปปเตะแค่อาการนักเปียกันมีช่วยดูแต่ตักเดียร์หัวนักขึ้นจะมีจับอีกอาศัยเขาเราจะดีมันนึงประคับเป็นฮีลองค่ะคริฟ้าบุตรจงก็ช่วยดูได้ที่อาเทโกติกาเคมาเป็นตุกอันตัวมีค่ะไทเตอร์ที่เปใจนักชาติเคงไงตัวโจสวยเลยโมเสสเป็นตุกค่ะตัวนักpoint avan chap mi cho se thong pinu ni avan chap mi cho roi tu sading cho ai lak mi kha roi tu te ding khan alung chung khan athim chang cha khan kha athim chang mi kha cho tha ten akal nak bo khan akal pi impe lai nak kha tha ten atwa chim har mi te dong kha chim in ta khan chom piak en ta khan roi tu asar ti kha avanti mi kha se Moses la Joshua long ke waza ola Moses Norbia alak chung bia te hoi dang sia salam biak dia Joshua cho Moses khang hak peng la tlang chung bak ni som li tlang ram bak ni som li chung ha ve ko chu man tuk te dong kham mo upama te dong khom athangai na van chimi Bible lai kam point ban mi ngai ve kan lom astra pa pakhat atang chang kan da pi kam van chim chiu changก็กระพี่รอตุกันชิมีเฮจะเราเฮอาคัดก็ลงมาอาศัยมันกันเดียวแต่มีช่วยตุสินะใจตินดากันทันเช่าแต่ละที่มีเฮมาคัดจะปุ่มปักไอคัดก็ปุ่มปักมาคัดจะปุ่มปักกันติละจะปุ่มปักช่วยตุสมีนี้ฮีช่วยตุกันสีนักสกิลส์กันเทียมนักและช่วยตุกันสีนักใจตินดากันทันเช่าแต่ละที่เสียตุฮิจูไอดันเดานักจะช่วยตุทาร์ใจตินดากันสารลาที่เคสีกำปลเตเคอัทาร์มิโมมาเคสีลองฟังเตอันชิมดีจังมีค่ะสิกองไหนช่วยตุฮาร์เซเดงอาจูมิซาปีกเซอร์คอสิเลวแหละอาฟิมลายอาการช่วยคนหลายที่มีลองค่ะชิมดิงอาสิกติจุนมาค่ะกันชิมติกาเห็นช่วยตุเมเนคินช่วยตุเด้งค่ะตัวดิ้งมีเดียเตค่ะจอมเตอร์ใจเป้าค่ะไปใจนาซิเซนองไงนาซิเซใจเป้าเลยค่ะตัวเตอร์จอมเตอร์มาคิดดูค่ะเซทาตกจอนเซจอนเตอร์ที่มีขโมกวนอวันมีไงมีเซทางไงกันล้อมมาก็ช่วยตุทาร์สดิ้งอินวันช่วยมีช่วยตุทาร์วันสารมีขโจช่วยตุประคัดนี่อเทียมงาดิ่งเตะค่ะวันจอนเตอร์จัวมาช่วยตุอัดวันเหลียวมีต้องขับเปใจนักขัดท่าเต็นไงดิ่งที่ขโมเซพอยต์เตะกันนั้นวันเชมเจียวทาตกกันล้อมช่วยตุทาร์สารเฮอับปีไงมีเซไว้เราคิดช่วยตุมินทางสองนี่เข็นอาจารย์จนอันตลอดตอมมาพอยต์เตะโมบรรณาเบียกรรมกันเจ้าสิจงกันกอรำดีหุ่นหาสองแค่กันเจ้าเสียจนโดองซันสุจิจะอามาเตจนช่วยตุทาบักเสียช่วยตุกันนบ่าวชัมมีสนาเตนใจรวงได้อองมินเล่าที่สิจนอองมินเล่ามีสองโจไว้เราคิดช่วยตุทาร์มินาคิดทาร์ชั่วเขาเราจะมาสองคิดอัจฉริยะนักประคัตจะเสวอันearly เจ้าจะในงานที่จะ1988 in สัจจะ88 in 2025จะกุมสิจะสิจังตัวกุมซ้อมทุ่มและกุมรุกครองสัจจังหลาลงมาเตติสิจนกุมสรีกุมซ้อมทุ่มและกุมสรีสัจจังอันจอลจังนักกุมซ้อมทุ่มและกุมสรีช่วงกินเบาชันออกท้า
อันดีชงa feedback อันนี้เฮจสุจีอาเกลามเขาดิงบักสตีมีเคอมวยเท่าเขาเลยต้องอันเราอมวยต้องมวยเท่าเขาเลยคับันตุกเตนาเคจะอปวยมีเคสจังจมคับันตุกเตเคเสก็อุปัตนัวอมนาเบียกตรนัวเอาดักันปาร์ตี้รวยแต่ไล่กันรำปีเอาดัรวยแต่ไล่ที่มีมวยเท่านักดิงเคอันรักตัวตันเราคับันตุกเตเคใจกันช่วยตูตัมปีตรงนี้คืออันรักชัมบ่าวเป็นนักรักสตอนที่ค่ะบปีไงมีจะมวยเท่าค่ะบปีทุกที่ค่ะวันชิมกระดูมค่ะประคันนะคะและไบเบิลไลน์กำวันเจ้าตานหาละbiblical basics พองปีนูอตุค่ะอันหูเดวนังมาคันลุดอีไว้แล้วค่ะ assignment ค่ะเว็บไซต์คันอาเชียวคันนี้กันเชียเขาเราเว็บไซต์อันนั้นเชียเขาต้องคันกำเมลแล้วฟ้านักเต็นรักกัวชิวโลเตียเว็บไซต์สิเขาจงเว็บไซต์กับอีเมลคันรักกัวโลตั้งแต่หิงกับอีเมลกระเทียลตั้งแต่หิมกับอีกระเทียลมีสิกับอีเมลนั้นเทริโลจงวันอีเทียลเจียวแล้ววันcopy เจียวแล้วเตียคัน request กับวันตัวตันฮะเป็นกดจังคันในอีเมลล่ะสินาเตอินจะไปตัวคันจนก็ตัวเทียมแล้วassignment ตัวนาคันในอีเมลตัวคันกระกว่าน้ำหูให้ดิกหมอพันกรัวtari mau kawan cek tan tu lah perukrom ni nang ka kuat jang lah kawan jo parwa ka titu ka alut ko ini kampung ni pa se si alut kau la pakat nak bik akam van zau kawan du mi jo biblical basics ti mi bible la kachumpi pa bible la huay tu thar sar ahar nakong abepit nakong ka bible ni kin tam pi chimi maka basic long te ke basic ti cho achi khan te long ki kam van zau ta la la pathian ni genesis shrim makam pathian ni thil nung vial te asar di tik akan asar nu zai tin da ti sia chon atam pim vakar chau ti ken thachu apek na ti ka kam mu kho vakar chau reproduce ti mi mo reproduct ti mi khamaka vakar chau ti mi thachu apek na kam pu kho cha khat te mu jang fa nak te moงั้นชัวร์กันแน่นอนปะมาทองไปเนาะไอ้กันในหน่วมตุกนักกันเถอะดีก็รักเถอะดีฮะแต่ตัวนี้ก็เชื่อตรงการถึงดีแล้วฮะดีตรงการคนดีแล้ว family pause กันในหน่วมตุกบ่อยสุวรรณสงการนี้เจอนาราเวจังล่ะไม่จะชัวร์ไปอลากิสนั่นเองก็ที่ค่ะงาเราตรงปีป้าจงก็สมล่ะนี่จะ assignment ก็ตัวแล้วตุกละ assignment ก็ตัวจ้ะ assignment ซึ่งทั้งสองตัวไปคอร์สก็จะนับฟอร์มเราเลยสิก็ในบ้านรถทับนะจะหันกันจนมีสามารถแค่จานไรเราก้องก็กระเทียนละโอ้ยSunday school ngak siya karak simenda na video watching maka sewin sasia afoy lolo lene maka video za itchim din ka katsallo isi chu kam van zau than hala zai pau kha kat ding kham pathian ni khan Genesis akan zau sia chumata khan athil asarning te ka in Genesis God initiate a principle of life everything reproduce after its kind whatever talents skills ability God has graced with you should endeavor to pass them on to someone else this does not have to be your children as a pastor, church leader, organization official. You should pass the wisdom, the knowledge, commitment, and character that have make you successful onto someone else. Pathian ni
principle อันกําแปกมีสิให้บันตุกช่วยตุทารประคัดชั่วตรติมละมีคำบันตุกอันวัสารติมีขวิยลแต่ขบายบอลนี่คำพุนกิบอาคันอากันจอมเปียมีสิติอาคันช่วยตุสมินิคันจงช่วยตุทารกันสารดิงสติขบายบอลเฟียงแต่พุนตัมปีคำปุกอติเสอามานาเบียจิสุคริคำบอยปาจิสุครินี่อากันจะมีริมหันอาคันmake disciples of all nations ติอาคันมีพุนเวียงแต่ขกระจุลตุวัสารนาอุติมีขคัดเลยคำจมะช่วยตัววัสารนาคเสจิสุคริจุลตัววัสารนาคเสขวิลแต่ขบายบอลเข้มพุนเก็บเพิ่นกำหมุขอตีค่ะเสกำฟิมนักกันเทียมนักและมาขอจนกันเจียซานุนเจียซาทาวิลแต่กันไงมีวิลแต่ค่ะกำมานี่คันกันฉันคันกันที่ปีอดีตดิ่งสิเราคันฉันทารมนุงปอลค่ะว่าแปลกทานแปลงดิ่งแปลกตาทานแปลงดิ่งเสแต่นักกำหูนักวิลแต่ต้องค่ะฉันทารมนุงสิ่งคำแปลกทานแปลงเราคัดเชียตาแปลงดิ่งสติค่ะไบเบิลนี่อันกันจอมแปลกดิ่งเสที่มาจากคันช่วยตุทารสัลโจอับปีตุคริสชันเต This is not a choice but it is ordained by God มาจากจนคริฟ้าบุกันช่วยนักษะมนุงกันช่วยนักษะฮิช่วยตุทารสารดิ่งที่มีโจ option สลาวกระดูละกสารละกระดูละกสารละเราที่มี option สิเราปฏิญาณริมนี่นี่ละนังคำแปลมี principle อาคำแปลมีตัวดิ่งตัวมาดิ่งมีสิทธิค่ะ Bible นี่อลังตระเรเต It takes a leader to reproduce a leader in your country, organization, and church. If there are to be future leaders, then you will have to do whatever it takes to reproduce them. They will not come from any other species, but only through you. It is principle of God that began from the first week of time. มาจากคันรัมปมปีกันช่วยนักศึกษา company organization กันช่วยนักศึกษาคริฟ้าบุกันช่วยนักศึกษาขบันตุก reproduce ที่มีสัลทานช่วยตุทารปอลสัลทานที่มีก็จะกันตัวหาดิ่งริมสติมีก็จะไบเบิลนี่กันเฟียงเต็นอลังตระเรตีขบันตุกช่วยตุสารดิ่งเขาได้จีได้บันตุกมันราดิ่งสลาวกำมาริมกำมาคุดริมขันนัดสวกดิ่งสติค่ะสิhe ordained มาข้อจนยิสุคริอันนักกันจับเสียจนยิสุครินี่จุรตุไลนี่ค่ะทิมนาละท่าแต่คันชติยทุนาอันministry จะมันนายช่วยตัวคันอัสรนาที่ต้องค่ะกำหูข้อคันมนุงไลนี่ช่วยตัวอัสรนานักทองคำว่าไรปุ่มเปียคันทองทะเบีย good news ขัดชิมดิ่งอินและไว้เราอามิสัมปีค่ะเรียนตัวดิ่งหลักอคริฟ้าบุเรียนเดียวแต่ตัวดิ่งคำขาดช่วยตัวช่วยตัวมนุงจุลตัวไลนี่มังกันอัสรที่ต้องค่ะไบเบิลคำหูข้อมีเสเตและมาจากจนช่วยตัวสารนักช่วยตัวทารสารนักที่มีจะพุ่นดังกันชิมาจน mentoring ที่ต้องเข็นavoid นักช่วยตัวทารกันสารกันแต่ raising up new leader ที่มีจะได้ติดกันตัวแต่ mentoring ที่มีแบบฟังแห่งไอ้แก่บิ๊กที่มนุงประคัดคิดจนตัวลายจนลายที่จอมเปียกละชิมฟินและลำวัดหวยขี้มาเวียลเตตัวมีเวียลที่แค่ mentoring เสีย mentoring ตัวให้กันไอ้ขัดเต mentoring กันตัวที่มีจะได้ติดกันชิมข้อที่เสียจน mentoring can be defined as a relational experience where one person share with empower another by imparting God's given resources mentoring กันที่จะช่วยตัวประคัดนี้ปัจเจียนสินินอ่างมีฟิล์มหนักและ talent เวียลเตละดัง resource เวียลเตค่ะไม่ดังสิมประคัดจงคันอวจอมเปียกpower อแปกไม่ดังสิมประคัดจงคันอวถึงตรจุนกับเวียลเตค่ะ mentoring ติงกันเอามีจะเสด็จคนดังกันชิบว่า a mentor is a coach a tutor a guide and counselor who endeavor to bring another person up and beyond the level of competence he himself has obtained คนดังกันจะ mentor ที่มีจะมนุษย์ประคัดมนุงประคัดนี่อเทียมนักอสีนิงนี่อภักขอเรามีอภักตัดขอนักหาดิ่งชานะบอมชานตูเสลำหุสักตูเสขบันตุกเมนทากันที่มีจะเสเตและ a mentor is someone who share his knowledge wisdom experience and skills with another to provide them with the confidence to be productive in the kingdom of God. This is done one to one in small group
element tha tu ti mi cho ma ni thai mi thai hal nak knowledge vial te la film nak le atoi chung experience le thiam nak vial te kha medang pakha sing kham vachim va chom piak e lam ruai kha se te kha vial te kha vai lo raising up new leaders ti mi ruai tu thar chua ha khan ai pe tai mi se ti sia chun ruai tu thar sar kan ti mi chu zai da si ti sia chun ruai tu thar sar tim cha ruai tu thar asar tu pol cha zai ban tuk dan si te ruai tu tap pi a ruai tu chin si te kong song nya swai e kong song kan ti la chu te ruai tu tatak ruai tu tha tatak ti mi kha cho ruai tu tam pi an ruai tu si ma kha pol ka ruai tu sar tu san si e te ruai tu sar tim cha in summary atoi nak en chun the leader of leader is someone who shape the culture of leadership atu nai nan chimmi tampi I tell me who shape the culture of leadership ti mi cho ruai tu sa mi ni chun ama pumpak sim kha ma sat bik chun zai kan tila zau chun ok tlak le upat ok tlak in la thil atu kho nak vial te kha mi ni zau du ding chon du ding mi kha a haw e ti mi lam mi cha lam a sial piak khau tu opportunity ti mi a khun ji pol dong atu piak thiam tu a si haw e tia atu nai khan eni pa ni sa dang dang jong ni nan chim che mi kha ma khan number 1 point ke se ma cha khan ruai tu thar sar tia chun a ruai tu asalio mi ama pumpak rim kha ma leadership culture le leadership environment kha tha ten asar thiam tu salati kha sakau panina ka chun develops other and engage leadership principles ma kham manung tampi adang pol ha adang ha kham pe tlai nak tu manung tampi salomo hi chu ruai tu asa khauti mi manung na thai mi ha khan tha tem pe tlai nak tu in kha pe tlai nak nang tu mi ruai tu thar na salding na manung pol ka zai kan tila principles pol na chom piak na la phung lam pol la tu ning chang pol la chol chang tu ning pol la ma vial te khan la tu in chom piak ding kha se te panina ka chun Patum nak achun acknowledge their own power while seeing encouraging the power in those day to 6. Power zong kha share piak haw ve nu tu nak nol kha piak ve in share ve in ma kho chun abanabia hi tu nak nol piak ve power share ve kan ti mi cho abanabian kan chim sia chun te khri fa bu kan na roi na e khri fa bu kan na roi na e abanabian kan chima chun eni pa he chat chairman san ha e chairman in to meeting a shil khri fa bu meeting a shil e meeting chai nga ding mi agenda vial te kha suai e ma kha chai ti in mo za pin hatlak atam da min hatlak na khang kal pi se ma kha roi tu tha pol an tu dan ma kha power share ti mi ja se e midang kha tu nak nol pek ve e share tu ve ti mi kha se a cheu kha cho power share lo mi chai tin da city se chun upama abana bia any pa kha roi tu chat chairman se chun khri fa bua ta chun kan chol chang tha ta chun kan chol chang tha ti kha ama teng khwa khan di e khwa khan di mi kha ma khan ning khan akal pi e ta chun kan ti kau kha thil tha si cha kai ma ni atha ka ti cha ta khan ka van ti kau chang kho ti thong than nak long kha abana bia tu ai ta khan kalpi khapol ka cha power share ko tuk lo kan ti la chu foi nak chun power share ko tuk lo e khati khan amana bia mi a roi khan chun roi tu thar kha asar khawalo sar kha ai har ngai la jadi jo ama long ni apawa kham man pangi medang khatwa nak nol pe ve lo experience ngai ding in amana bia lam asiar piak ve lo khaban tu khasi khan chun roi tu sar tu ka sorry so roi tu thar sar kha har ngai la ti kha kam mu kho palinak achun recognize the power is not to be hot but increase as empowers others roi tu kan simi nol kan ngai nak vial te kha kamma long ni kamma power ngan nak ding long kamma long ni kam phan la ti kha atlai peng lo in kam power nol ngai nak ngai mi roi tu si nak in nol ngai nak ngai mi vial te kha midang cha than hem tu midang cha bom chan tu le roi tu thar pol cha tha jang power kan share kho chin nak ding kan phan thiam kha ba pi e te chakat ten jam fa nak ten chakat te mo ti ka van dil ta la chakat
นี่จะแรงกันชวกรัวเราเป็นรัวอวันสุลก็ซ้ำจอมปลาก็ชินวีตัวเดียงก็ใช้มันตลอดนะแต่ก็จุ่มปิดอวันทอกนี่ทองกันก็พิลก็รู้ก็ซ้ำอาจิมปะแล้วก็เห็น the process of reproducing new leaders ที่ช่วยตัวทารสารติกใจบรรทุก process พอลเดอใจบรรทุกสินใจบรรทุก process พอลเดอที่เสียจนประคัดหนักestablish your culture of leadership tu nai kan chim chang mi khasi mi cho establish your culture of leadership ti mi cho roi tu kan tuan liawa kai ka roi dan kai ka policy chaman to khesiti mi kan roi mi ma pi an fian kho nak ding kan tha ten nun ni tha ten zau chun ok lak ten nun I ma si kho chung azom mi kha ma kha establish your culture of leadership tim kha pakhat nak number 1 ni aba pim sa any pa la ubor chimi kha ubor chimi dong kha mana bia tu nai a chimi chung khang kan lak chun chairman ma kum chum ma tiang chu ka tuan ni ma chung viar te achan jong upat teng ka si kho chung ka tuan ti mi pol kha pol kha jai kan tila leadership culture Norway nu bu pol kan roi dan chami hi sakau hi ti mi ka alang tar kho kha alang tar kho mi kha jai kan tila ti sia chun ma kha building silawa establishing culture of leadership ti mi chama kha se maka step number 1 se mini kanundan ka shwaidan he I chon thiam na sa ti ning te in nun kho la shwai kho kha maka number 1 step apakat nak se la step apan hi nak so zai da si ti sia chon shwai tu thal na thim lai cha khan te identify potential leaders te din dong na du pa chang abana bia shwai tu he hai la ya din ka hau te la shwai tu he cho atu te hin ka tuan dio dong atu te hin ka bom chan khau tu la mai la ka chang khau tu ding menung he cho ka zau pa hau ka thim pa hau training dong ka pek pa na hau ka shwai pa na hau ti kha mo shwai kho tu phu lu re ti kha lung chung te khan ro en jai ban tuk menung pol he da potential leaders an se shwai tu tha an chok khau te la ti mi kha atu te hin identify na zau la na thim na la ti sa kau foi na chen la one identifying potential leaders we look for leaders who have character and competencies who a leader is more important than what a leader doesมาจากขันมติกันเจ้ามติใจกันติลำไฮเลยรวยตุท้าสเตละอากันช่องเขาตูสเตละที่มีถ้าเต็งกันเจ้าติกันจนใจได้อับปีที่เสียจนอาเซียซาใจบรรทุกเสียซาดังไงอันนี้เตะอันนี้ที่แต่ใจบรรทุกอาจีเช่น competency ที่มีจะ skills อะไรกันละโมอาจีเช่นที่ให้กันอะไรกันละใจบรรทุกเสียซาดังไงใจบรรทุกอาจีเช่นดังไงใจบรรทุกทิ้งลงปุ่นดังไงที่มีเตะค่ะzau in ani he cho roi tu tha sa khau ti mi roi tu tha tim cho zul tu tha sem pau cho roi tu tha sa khau cho the good followers become the good leaders ti se vai mi ni akan roi lewa tha tem mi roi na azul khau mi pau cham hai le roi tu tha sa ti kha a fiang ko man tok sa te kha zau kha aba pie te ma kho chun use the faith acronym to identify those who are not perfect but moving in the right direction. Le ma identifying potential leaders ti mi mai la ya roi tu tha batak ten atwang khau ding zai tin da kan thai kho na lai ti sia chun zau ding te tampi laka hi pol hi zau ding aba pi mi pathum pali te kam ban lang tar lai ti pakhat na ka chum faithful ti mi chu zum ok tak ten nung mi te sa si to tu ti nak se mo kol hal chun te sa si to tu ti si this person faith in God is strong they are trustworthy zum ok lak an se te trustworthy zum ok lak an si and faithful steward ti cho pathian cha me pi cha rian an tuan tik song khen ding fer ten la zau chun ok zum ok lak ten rian an tuan ti kha si ka pol kha roi tu tha sa ding ti khan lung chung ten thim ding na khan se number 2
available ที่มีโจอาจารย์อเปเขาบักมีอตุนายอุบอร์ชิมีค่ะอบปีไงมีเสอาจารย์เปเขาลกที่มีค่ะอป่วยไงมีสิอาจารย์เปเขาบักมีค่ะเฮา available ที่มีเฮอาจารย์เปเขามีที่เคสเขาฟอยนักจนไอปุ่มเปบักอาจารย์ต้องเปเขามีจานแปกเคาะที่มีจะปุ่มแปกหนักรามีสลโมปุ่มแปกหนักเราจนจานแปกเคาะหนักเราจานแปกเคาะที่มีก็จะอาจารย์กันสารความจะกำปุ่มกันแปกรวงครีฟ้าบุยช่วยนักมีปีจะกำปุ่มกันแปกกันทิ้นลงกันแปกรวงคันอาจารย์กำแปกเคาะมีสติค่ะไอเปดิมีสิขบเยลเตค่ะ available ที่มี this person prioritize commitment they make themselves available say commitment and available ที่คือIสุลจดโอเค commitment ที่มันจะทิ้นลงและปุ่มอีแปกเคาะค่ะสิครีฟ้าบูจ้าอาศิลา organization อีช่วยนักจ้าทิ้นลงอีแปกเคาะมาเขาจมปุ่มอีแปกเคาะนี่คำขวิลเตนี่คันจานแปกเคาะที่มี available ค่ะอาศิตาเรเตอาจารย์จ้าจงครีฟ้าบูจงก็จะอดังcommunity จงอลักหล่อทอมีจะใช้เดสิที่เสียจนอลักหล่อทอมีประคัตจะใช้เดสิที่เสียจนอาเทียมมีบอลเคเบาชันโอเคอันท้าตกหน้าเต็นอาจารย์อันเปเขาตอนเรา problems มั้งอันนี้จะทิลไทยบักทิลตะเขาบักอันนี้จะกำเฟียแล้วจนอาเทียมหนักนี่อผักบักอาลิมบักทิลตีข้อดิ่งบักเซนาแต่เข็นอาจารย์เปเขาเราอีกเรียนขึ้นออกถาเราไม่เขียอป่วยหนักประคัตบ่และอป่วยหนักอดังประคัตริจะใช้เดสิที่จะประคัตจะไอปุ่มเป้ตุครีฟ้าบูจะไอปุ่มแปกตุกจะคันอาจารย์อแปกเคาะตุกเขานาแต่คันอาเทียมหนักนี่อพันเราทิลตะเขาตุกเรามาปอลครับพุ่นนี่อินชัมบ้าหนักคมละมอมาค่ะช่วยดูจะมาค่ะอาเทียมหนักตรงนี้อผักอาจารย์แปกเคาะตรงนี้อผักเคาะมีค่ะอเบปีตุกเรื่องรันติค่ะการวันเห็นวันชิมทางกันดูและปฐุมหนักปฐุมหนักจนประคัตหนักกันเรามีจะ faithfulness จะมั้ง faithfulness ที่จะซุ่มออกหลักสมีกันเราปัญหาหนักจน available ไว้เราค่ะอาจารย์อเปเขามีไอปุ่มเปมีอาทินลุงไอเปเขามีค่ะปัญหาหนักกันเราปฐุมหนักกันเรามีจะใจเดสิที่จะ initiative ที่จะ initiative ประคัตคัดตัวที่ก็เขียนเรียนอทอกตัวแล้วอทอกเป็นมีค่ะatau amal zangmi atau zangmi kan tila cho khaban tuk menung jong khe abe pinga te rian tuan ding si jong asilo khua pakhat ka kang khan longa khua vuk arwat khomi po jong ki initiative kan ti mo asa piu tu tina ke si initiative ti cho abana bia bailo ke pakhat kong kan chena crusade camping tu ading kong kan chena kha crusade camping kan tu lai tu tana humha ko lai da thimu sala thatia roi tu ni behal nak to na behal nak to na potential leader ti mim highlight roi tu thim ko ding mi menung ni chon initiative person sia chon zai da chim lai ti si chon bailo ke amana bia khi maka tlang chung lai yong phiang kam korea sia chon yong phiang kan thai tin ha mo yong phiang tlang chung lai khim humma dong ai do to ki in jong seminar menung za thum za li bi akan kun ding in tha lo tha pi ume ka le khen ka thai mim ka chon tu na city pol ama ni khen achim ma sa a thai mi pol ka share ko ka ban tuk initiative sa mi pol kha team and how ti khazako this person is willing to initiate and engage riam potik jong khan ma tuam vau te hi au da akan lak pyak khau nga kan twan ti ka akai mani ka tu khola ti mi atami menung pol khamo ka ban tuk amal zam mi pol khati du na se they have a desire to invest in relationship and mission on compass they get involved without always being told to ถ้าเต็มเปไลหน้าของคันเทียมีประคัด mission assignment ประคัดตัวดิ่งแปลกมีเรียนจงคันตาวันจีเต็นอันตัวเขาขับปอลกับ initiative อันเสียตีมาขอจนชิมลองตัวมีสะอัมมาไทยนักเตะลองตัวทิลตัวอัมหังมีทิลตัวอาเทียมมีเสติกาอลังเตอร์ฟีลชมลองตัวเราเห็นมาเตะอินไทยจงใจทิลปอกทิลถ้าตัวอาเทียมมีคันเสติกา initiative นี่อลังเตอร์ปลีนักจนชิมริมีจะ teachable ที่อับปีไง teachable ที่จะจอมเปียกขอมีสไลด์ที่มีคำว่าเชลก็จะจอมเปียกกันดุบักเรามาขาป่วยมีเสจอมเปียกดุบักเรามีก็จะช่วยดูภาษาดิ้งของคันสักเขาบักเวเรามาขาไปนักสมมุเชลก็จะปัลนักแต่เตะเลยนักชิมรินนักตัวที่ก็
chambao na chim chun ai fa sak e kri fa bu cha thai man ka tu tia lo ti nuar mang mi dong ka kan mi kapol ka teachable ha teachable ti mi zia sa ai kal mi cha se teachable si kan chun humility ti mi toy dor nak la teachable ka ai be mi se ai tol do rong kan chom pya kho mi sa chamo ai toy dor lo e ai por lo mi si kan chun chom pya kho mi menung ka sa ti ha lo cho ka si cha khan this person has humility they have a learning posture and willing to take the risk make mistake and receive direction chom pya kho mi kan ti tik a khan chun ani cho thil thar la chon kha adu peng mi an thin lung khaman tok chon kha adu peng min si pal nak an tu aswal tik zonga khan ma am pal nak an rem piak tik na khan jai kan ti la tha ten chau hlang in am pal nak rem adu mi polan se kapol ka teachable ti mi chan se la adok nak pali nak achim che healthy ti athin lung dam mi ti athin lung la kharu dan kha adam mi kha si hawe te this person exhibit emotional health and maturity thin lung lai emotional lai kha adam mi ti ka emotional lai adam lo mi chamna be mi pakhat ni be thal lo le be fak achim swala a feel tuk izan song ai kel khau lo ye jai kan ti la athin lung dong kha azot tar di hai ti por ka khapol ka cho emotional unhealthy sa chang emotional healthy sa mi ka cho mini an chim tuk am bai ko dong khan walai chung phung se a ka ti songa apoi lau bai lo ke ti zan hel kho tiang lo le rol ai kho lo tiang i lo I tha te en ama lama emotional nei dong kha ai tai kho mi por kha khaman to ka healthy ti mi chan se they are self aware te man to healthy sa mi por cho amma sining te ka tha ten ai thai min se and values health ti mati ngan dam nak thin lung ngan dam nak tak sang ngan dam nak khro ani ngan dam nak vial te kha tam pu jai kan tila man asung saktar mi an se kapol kha identifying atu kan chimi vial te he identify potential leaders ti mi tanga mi salamo jai ban to kheda shroi tu mai lai shroi tu ka thim na ti mi kha kapol kana za un thim la ti ka sakau pathum nak achon develop teams and people ti shroi tu sartik akhan team te la leader vai lo group te jong kha sarin ka khan shroi tu kha thiana amana bia rol kap uk dan ke kan hai zaw chun te rol kap chu uk nak chu kol ram chung kan du lo na ten american rol kap te na chu an tha fon chu mo norway rol kap te ha jong tha fon la chu mo chakhat te aben habia vai lo ke rol kap isoi nak te long ke kan zaw sia chon rol kap long ke manung pasha uktu manung zakhat uktu tekin uktu te ken an me manung thong kha rong uktu si chum buji manung zakhat rong uktu sim buji rong sala cho manung thang kha rong uktu si khan chum bu hu rong sala te ken bu chau te khan an di khavial te ke group la team tu dan ha ken I cap mi sako khavial te ke jai kan tila ke ban tok thong khat uktu man tok shroi tu te ken thim ken adok nak bik chun ral kap zapi military zapin a uktu biuha zapin uktu ken na chua ana chua I khaban tok group te ke sar in kha group te I shroi tu sami ka cham hai le akhan bu bi I shroi tu kha an sakhau lai ti kha abana bia krifa bu kan hai chim sia chen te krifa bu chun krifa bu chunga ma thai mak luk chon group te group li kan sar na e kha chon group la mak group la ma thai group la khaban to group te I shroi tu kan thim mi na ka cham hai le ya krifa bu pum bi I shroi tu kan thim ok an thak te la ti mi kha khaban to ka se a foi na chun jai ruang da team kan sal pek na jai ruang da group kan sal pek na ti sia chun a twai chung ilak na sa experience alak na sa shroi dan ti mi experience alak na sa lo hiban tuk group te la team sa te an shroi na khen dai he da shroi sa ti kha chong na sa lo ta khan hai le chon shroi tu na chua te la ti kha sa ko a foi na chon pani na kha khan ai pe ko cho
ปัญหานักค่ะใจบันตุกขดับใจบันตุกมนุษย์ปอลดับไฮเลยช่วยตัวอันสกาวที่มีขนาดเจ้าซุ่มออกหลักสมีอาจารย์เปเขามีไอปุ่มเปมีให้ที่ปอลค่ะตัวไหนกันชิมดีจังขโมขวิลแต่ขนาดเจ้าอีกขวิลแต่ค่ะเขาเลยดันเชี่ยมาสั่งหาที่เสียจน team leaders group leaders มันตกcommittee leaders ให้ที่ปอลขโมนูบุcommitteeช่วยตัวให้ที่ปอลและครีฟ้าโอปาช่วยตัวให้ที่ปอลกันเชี่ยมาสั่งกันดอกหนักกันจนครีฟ้าบุปุ่มปีช่วยตัวกันเชี่ยขอเสกมันตกค่ะDevelopment looks different depending on your context. Think about the unique features of your chapter and system that would suit the best. Remember, Jumpalina, adok nak big to say the citizen host leadership meetings at the atu asin sinte kan sim sia chun apakan nak chun nang ma pumpak ni leadership environment kana tu alati skamo kana ruidan chu me his kawiti minang ma pumpak te ni isruidan chu zai the city mi kana nun nak nalang tar lati kan sim khamo hi amana bia Norway nu bukan ruidan chu me his kawi tia ubor ni anun nak bakin arian tuan nak bakan alak tar mi velte ka step number 1 kan sim mi se build the culture of leadership timi la step number 2 kan sim mi chu identify potential leaders timi ka kan sim mi phai lai roi tu as khau te ding mi zai ban tuk manung da silai ti se chon zoom ok lak sami acham pe khau mi apum ai pe khau mi hai ti por ka kan zau di ani hi chu roi tu tha sa te lai cha ani hi chu kan lung chung te kan thim chang i kan chom piak kan roi pa chang la apathum nak achun zai da siri ti si chu apathum achun ka kan thim chang mi kha group ten ha team ten ha committee ten ha roi tu kan khan je tu experience tam pi alak sa ti ka kan du makapathum nak se atu palina adok nak mi khe chu zai da si ti si achun ka kan thimmin ha group roi tu la committee roi tu la ting kan zau i roi tu tha sa kautia khaban tok roi tu kan thimmin ha kha kamma ni kan roi tu si nak kho ding ta tak kan latoi kan tin tan tam pi kan pek chang ha tu hin chuma kha adong nak big steps la tin tan pek mi chung kan leadership meeting pol ka kan tu pin ha leadership training tin tan pol dong kan pek hai kha chung kan abapim cho vision casting ti mi cho kan na roi na kam vision pi kha nang ma an chong ning na roi tu kha na chim peng i kha vision bial te ka na ngai tar kho ding le kan kalpi mi kana tim mi vision pi kha tha tem fian tar kho ding ka kam vision pi kha anun na ka ainun pi na ka ding kha kan chim haw ti kha se number 1 na chun help your leaders to know the vision, get excited, willing to work toward the vision and share the vision with others. Maka pakat nak se kam vision pi kha ainun pi haw pakat nak pani nak achun encounter mi cha khri fa lai si cha Jesu khri nun rim ai nge mi la apiang thar mi si haw ti mi kha cha khri fa lai cha ok si cha mo pathum nak achun skill development and training ti si roi tu cha mi cho na thin lung khan na thim chang i committee roi tu la group roi tu zonga kan na chia chang cha khan hai lai nang ma zo na roi tu chu kho nak ha ding roi tu tha chu kho nak ha ding khan chun skill development ti mi le training khatam pi program khana sar piak la ti khasako abana bia chaula diploma tharuk tin tang kai ding leadership tin tang kai ding hai ti pol la khrifa bu roi nak na sa salate kan khrifa bu pastor atwa mi jo atom bika mdif dal akan di piak mi sa ko sa ti mi khrifa bu na tlak nak na umna khaban tu khan chun siang na kai tar chang ma roi tu dinga me cho azia za jong athin lungo ai piak chan dal thong roi tu bak asi haw na ti mi kha cho Bible siang ten ha jong khana kai tal che chang zai ro te kan khrifa bu ni khan mdif adi mi tal ni khan pastor cha akan tu piak pastor akan tu piak ding cho mdif tar adi la ti kha sitik akan chawza ti ma piu mi kan khrifa bu ni a chaw thlang kho mi siang na mdif tiang adi kho nak ding tiang kan training chon nak te na tu piak mi lam na sal piak mi khavial te kha itel di ma ka skill development la training akan khavial te kha itel di ti kha ka van chim du na se khavial te na tu piak ni kho khan chon anun nak long ni atlin khan chon nang ma zo na kham hai le chon roi tu atwen khawding kha ste la ti kha van chim ke se atu cho na ji pakhat chung bak te kha kam van chong le kamma lai chum pakhat la minute pali se pakhat la minute pasha bak te kana tong than hala chakhat te break time
awan tling ajan kam van thok chot kon hala kan lom le kam van peri na lai ka hen John C Maxwell ni availo ke leadership reproduction cycle ti au mi mo leadership reproduction ti mi hroi tu thar chua he cycle ban tuk en te khin ai le pat peng mi ke o me ma cho pakhat na ka chen number 1 step 1 a chon train leader ti si train leader ti hin what dang da man isi atunai kan chimchia mi ai khat ko atidu na cha kan you need to be pouring into other leaders atiti ka hin nang hi hroi tu pakhat na sia chun hroi tu amana khrifa bua organization pakhat alu big hroi tu na sia chun na hroi tu na sinak nun zia za vial te le hu ok thami na tu asar nak vial te kha naminung chung vial te kan pouring out ti cho tiluam ba tung na luan tar di la ti ke si a foi na kan chim si chu nanun zia na tu asar nak le jong viar te ka na ruai mi ma pi ni khan ma pi na chung kan tiluam ban tu kan alwan haw ma ka training leader ti an nam pu lai an zau lai an chon lai an cha thla chu salai ma ka step pakhat na khen ase le acheu khachu hroi tu title an si ruang kham ma ban tok an nun zia that na hroi tu tha an si nak bial de ka tiluan an luan tar na te acheu khachu organization a ani he chu hroi tu ti title an pek mi le vai lo na ten ya thu ya khan title an nge mi lo mana amma an acheu kha hroi tu amma an nun dar rim khen hroi tu than rak si cha khan ni tin an nun na kham mi chung khan hroi tu than si na khan lang tar kho e de kha pakhat na panina atimi chu look for potential leaders atu nai kan chimmi ha khan ai lote look for potential leader ti ai khap bakte se tu nai khan zai ban tuk how he da mai le roi tu tha sa khau lai ti mi kha tha ten identify na tu lai na zau lai na thim lai ti kha se atu nai ama sat ka zau kha point by point khri fa lai kam an tial mi sala point by point bak khan kam ban chim atu John C Maxwell ni achimi chu potential leader he aidan na kam na ma kam van zau ta lai as you use your influence to positively impact your team or others, look out for people who mirror your best effort. Though these are the people who buy into the vision and demonstrate, initiate, who serve as a reflection the power of growth. Anini potential leader team highlight roi to thasa ding mi na zau mi chuti John C Maxwell ni chimi cho atu nang ma na roi ning te he zai kan te ambom chan big mi la na roi ning ten anzul khau mi la na ma na roi nak a tha ten than chau nak a chua tar mi manung por ka kapol kam highlight roi to than sa khau ti ka pakhat nak chimi pati na ka chimi cho you can recognize potential leader because they ask great questions and want to offer their ideas when working together in teams. Mentor developing leaders ati pathum na achon. Identify team khas atuna hakan ai khat chang cha khan kan ban ko those leaders your identify have to identify the next step in intentional times and pathum na kasin chu mentor developing leaders timi chu hroi tu atu nai mai le he chu hroi tu tha sa khau na ti mi pol ka ni lan na pia na la ni na pia na lai ti kha sa ko mentor ti chu ni pia ti ha khan ai khat ko mo ta chun na tu lai ta chun na tu lai ti mi tu ading ta te la nun zia ta te la hroi zia ta te ka chim chom pia kham kha mentor ti se tu zan chama chu ro lo ping kadam lo ngai sorry bak se chakhat te
และปลีนักอาจารย์ที่มีจะ move up to the new levels of leadership อดีปฐุมนักจะ mentor นะตัวอะไรไว้เราไม่เลยช่วยทุกท่าสักเขาที่มี potential leader นะที่มีปะคะแต่จนพุ่งละลำปอลนะจอมเปียกไรช่วยนิ่งจังนะจอมเปียก mentoring ค่ะนี่ลำเปียที่มีไว้เราใกล้ขนาดตัวแปลงไรตีละดอกนัก big step จู move up to new levels of leadership ที่level สร้างเดี๋ยวมี level สร้างเดี๋ยวมีขนาดไกลปีหลายที่สิ that is beauty cycle when you are consistently training seeking and mentoring more leaders you are creating opportunity to move up in leadership yourself you can keep the cycle going the future leaders แต่คันlevel สร้างเดี๋ยวมีช่วยหนักที่มีจูอาชิมดูนักจะตู้ไหนกันชิมบันตุกัน training เต็นหายกายตัลจอนหนักแต่เต็นลงขจอมเปียกเอ็นทีa level ค่ะ center เดี๋ยวเอ็นhar ajon nol zong kha pek power zong kha pek ya thu thal zong kha pek ita khan a level ka center le mai lai khan foi tu kha ta kan sar se etika achim mi se la John C Maxwell ni achim mi chu zai ti si chun 5p ที่กันติ5 level of leadership กันติ position i shway nak hin level panga ti John C Maxwell ni shway tu manung pakhat i anun nak achan chung vel te hin shway tu atwan nak chung hin a level hi shway tu kan tuan chung hi level hi pangan athan ani ni chun level pangan athan e ma panga lak akhan te pali nak ke cho atu bantuk kan chimi leadership reproduction kase shway tu thar chu kase kacha khan number pali nak level 4 hi tha teng kan zau tin hala e level 1 2 3 hi chu buak lak en atlam pilong kan zau lai pali nak he chu shway tu thar chu ase shway tu thar vetin da chu ase tim ka detail da en ate sai da kam van zau hala la John C Maxwell ni atial na achun ka hen ma level 1 achun position te shway tu kan thok mi level 1 ai thok nak so zai da si ti si chun shway tu ti mi phum ma akam pe ya thu adir mun akam pe na kham ka ai thok ma sat bik nak so si e ka kha level 1 ti kan ti kho te e position influence based on the right ti position kan ti mi phum ya thu kan ti mi zai hada ai kha ti sia chun position ti cha ya thu ti nak salamo ya thu ti mi rank ti mi zai hada ai kha ti sia chun based on the rights the right ti mi akun ayi lau pan kun authority hai khatte afoi na chun nol ngai na khai khat e te ma kha level 1 se la level 2 chun rank roi tu ti mi rank akam pe kho khan level 2 chun zai da si ti sia chun permission ti mi cha tuan nak chol chang nak ka sa chang e afoi nak chum permission chu zai hada ai kha the relationship ti mi pe tlai na kha ai khat te permission roi tu kan tuan chang kan chol chang khan chun kan roi mi me pi vel te zai tin da kan pe tlai adang organization roi tu pol heta zai tin da kan pe tlai ti mi pe tlai na kha ai pe tlai mi se pathum nak level 3 achun production ti mi cho result ai khat te production kan chol chang chang e mi happy tlai nak tam pi kan tu e roi tu rian cha kam van tuan hu khan zai ma zat kan tuan hukum khat kan tuan hukum ni kan tuan hu chun athai par kam mu kho athai par kam mu kho mi kama ka result se ma ka production cho se afoi nang kan sim sia chun ka result abana bia any pa ne krifa bu chairman kumni akan tuan piak e kumni atuan chunga laida athai par kam mu kho ma ka production ti mi se athai par kam mu kho mi chu abana bia krifa bu jong he kam ba cha chong kai ngai hai ti pol ma kho chun pum nak jong he vai dang kan tu kho lo mi zan lai pum nak kan tu kho thacham nak kan chap kho hai ti pol lamo saya te chom piak te saya dang pol dang ram dang ka dau kho la kan tlong kho hai ti pol khaban tuk tu bal lo mi athai par athar te kam mu mi te vel te kha vel te kha roi tu pakhati athai par makha se pathum nak level pathum nak chama kha athai par ka se
level ปลีนักจค่ะไทยปาร์ไตลองกะสิเรา level ปลีนักคันจนเมนุงมวยเท่าเมนุงขาช่วยตุทารคำมวยเท่าขอกันติลาจมเตอายีชินอังไงมีอายีชินอังไงมีช่วยตุทาตั้มปีค่ะกังกุดตังกันสารขอนะกัมมวยเท่าขอนะจมค่ะช่วยตุทาอีอัน level ปลีนักเสและ level ปังงานักจุใจเดสีที่เสียจน level ปังงานักจุ pinnacle ที่สิพุ่นดังกันสิมาจนกันตัวนักเวียร์เตอไทยปาร์กกันจุนดีจังจากคันอตุจูไว้เราเคดินจานต้องกำพันเดียงจังนาเต็งกันดินจานคันมินเชียหกันดินเรามินทาแฮอุปัตนักรุมระหกันดินดีช่วยตัวดินพุ่นกันดิลที่เรามันอาซาปีนี่อากันอุปัตอดังช่วยตัวเวียร์เตตรงนี้คันรัวนักอันกันทาริเทียมอุปัตนักคันกันข้าใจกันติลาที่จน pinnacle ที่มีจะเสีย pinnacle ที่มีพิกที่ฮะตรงขนาดกับพิกที่จะตรองไทยที่นักจะมูอัไทยทวดที่นักเสียช่วยดูกันสินักอัไทยทวดอภักจันที่เขาเสียข้าเลเวลปังอาคันเสียตะคันมาจากจนช่วยดูทาบักอสมินิคันจนฮีเลเวลปังอาเฮอัตินดีเฮาอังไงดีเฮาที่ค่ะชิมดูมีเสียประคัดหนักจนประคัดหนัก level 1เขาจะได้ the city จนยาทู position เต็มจะยาทูเขาสักเขาไหมยาทูสิมันอาเบยาทูกันติดกันจน over เฮนูบูเชลเมนเสมาค่ะยาทูมั้ง position เสรวยดูเสมันอาเบียstar ปาตาครีฟ้าบัวใจแทนตัวนั้นตัวเฮครีฟ้าอุปากันติลาจะติสักลมาเทซราก็ตัว treasurer okay treasurer na si ngun keng cho isi upanan sa chamo isi upabak executive team cho krifa bu alubik high level of vailo members nan sa chamo ka kasi isi upana se any ba long isi upana se kabantok vialte ka nam humha shoi tu din hun nam nan dirna kasi maka position team nan ya thu kasi la ya thu level 1 จนคันนั้นยาทุก right ที่มีตัวหนักนอนนั่นไงมีคันตั้มปีไอเปไลตี a leadership position is usually given to the people because they have leadership potential leadership position ที่มี level 1 เฮตอมปะเตอบัวอัตลางอิงคำมันเจ้าเสียจนใจรวงดับบันตุกยาทุสุกัมแปกนาที่เสียจน they have potential leadership potential ขยาทุอันไงมีแฮไอจากมีไอเยียชินและนุนเซียซาละทินลุงปุตไงจากกันคำแปกมีนาสเตอับนาเบียเอสตราปาจุใจรอนังงุนแกงกันทิมที่เสียจนอันนี้จะมาดิ่งฟัลเซ faithful มาดิ่งฟัลเซมาเป็นจนไม่จะท้าเซมาเป็นจนไพ่ซาลายอาบิกอิมไพ่ซาลายดิ่งฟัลมีเซมาจากงุนแกงกันทิมที่มีค่ะมาค่ะ number 1 point เซและปัญหานักสุดใจที่จน leadership position means authority is recognized อติยาทุกำแปกที่มีโจไม่ปีละปะเทียนละไม่ปีนี่คันใจกันติละนอลกำแปกนะคะอติมัดกำปิวเปียกที่ข้าสกออติมัดกำปิวเปียกอติมัดปิวนะคะก็ไงเปียกที่เสงุนแกงนี้ตัวขอมีครีฟ้าบูชงอ่ะนอลอังไงนักแต่เตก็ดีจมูกขวิลเตนอลไงนักวิลเตกับปะเทียมไปละไม่ปีมายะแต่ยาวุนเต็งกันเจ้าพลานเปียกกำแปกที่นะคะเสปฐมนักจน leadership position is an invitation to grow as a leader ตีเฮบันตุกยาทุกำแปกที่มีสองสุดใจเดสีที่เสียจนปัจเจียนจะช่วยตุท่าสีนักหาดิ้งอสิโลครีฟ้าบูจะ organization จะช่วยตุท่าสีนักหาดิ้งจะทันเช่านักลำกันอ่อนเปียกลำกันสารเปียกที่นักสองคือเสียเดปฐมนักจนปลีนักจน leadership position allows potential leader to shape and define their leadership จนนักสองเสียมักการช่วยตุจะใจเดสีที่มีค่ะจนนักและใจเห็นจนนักและเทียมนักของคสติค่ะปลีนักอารมณ์ตรมิเสมัก leadership position และปณีนักจน permission ที่มีค่ะ relationship ที่มีโม leadership permission makes work more enjoyable ที่ permission relationship ตุจะมีแฮปปี้ใจนักช่วยตัวทีมจังคันจะมีแฮคันชั่นเบียกและเปใจเวียร์เด็กอาหาวดีจังช่วยตัวคันมีแฮชันดูเรามีจะช่วยตัวจวนขอสลาเวเต
ช่วยตัวสามีนี่จะมีท่าเต้นชมเบียกและเปะเลยนักตัวเฮาอีกเขาเวียลแต่เขาบ่ปีตัวครึ่งรัน relationship เสีย Leaders often focus their efforts on solving themselves or their organization with too little regard for others. However, leaders who move up to level 2 shift their focus from me to we. Level 1 ขั้นจนอาเรียนตัวมีอามาอาเรียนอันคิดมีจงเตะคำโฟกัสตั้มปีอตัวไอจวมนาแต่ level 2 ผ่านจังมีโจไม่ตั้มปีฮะเปะใจหนักค่ะมักอะไรก็ตั้มปีโฟกัสตัวจังที่มีค่ะ level 2 ไอชับมีคำวันชิมlevel 2 จน he relationship leadership permission increase energy levelขบันตรงมีฮะเปะใจหนักคันใจจะชั่วปีจนทอนหนักท่าสังชั่วปีปฐุมหนักจน leadership permission opens up channel of communication เปะใจหนักนี่คัน communication ที่มีเปะใจหนักท่าค่ะอัศรเสียมชินจั่วมาเตค่ะ communication นี่คันบูค่ะอดัมตรไม่ปีค่ะอดัมตรที่ค่ะสกาวไฟหนักจนปลีหนักจน leadership permission focus on the values of each person ขบันตุ communication และ relationship เป็นไงรวมกันใจได้อันตรายที่มีเสียจนมนุษย์ประคัดเจียวตามผู้มนุษย์ประคัดเจียวใจตรงดำมันกันไงที่มีแล้วอุปัตหนักประคัดและประคัดอุปัตหนักที่มีทิลกตั้มเปียชั่วเปียเตและปังงานอาจารย์ leadership permission nurtures trust อุปัตหนักลองสิเราเห็นได้ได้อัจฉริยะที่สิจนประคัดและประคัดซุมหนักลองค่ะอัจฉริยะKavial te kazai in the relationship la communication ramisa relationship la communication umlo khan chon value ti mi pakhat aman pakhat ati ma piu piak ti mi manung pakhat he zai to anda asung loi ti mi ka kan thai piak them lo ma chon respect ti mi pakhat la pakhat I upat nak ti mi ma kho chon trust pakhat la pakhat izum nak ti mi pial te kha communication la relationship in ramise Patum nak achun production they produce a result. Thai par sa changkan tu mi a thai par kamo a thai par se leadership production give credibility to the leaders. Leadership production models set standard of other visibly. Ka a thai par kam menung ni kan amhu kho a thai par ti te ken result achu amiat kan mu achu amiat kan chua pi mi long man khisi lo ente Thai party tika production ti mi result ti tika ken achuak mi aphi pakhat long ke salo zaida itel chi ti sia chun nanun zia chung ya lang mi vel tika itel chi amana bia extra pa chu ngun keng tu treasurer kan thim ka zai kan tila anun dan kan zau mi kan thim ka ila kum khat atun hu anun dan ka ai khang tuk alung zong van sao abachim long afit deu athil tu dan long ke atha deu zai kan tila akho khandan long ke atha deu ti ke me pi ni kin kam mu kho kan thai kho khavial te kha athai par ken tel kho se khavial te kha athai par ti mi kan ai tel hi athai par ka van thing kai thai mi chama khong ka van chimin ma ka korea kam ma korea han bai lawom anju chi kan ve chamo anju chi chawza anju chi pe tlai nak kan min ong than chawza adau mi kan ve la ka han anji chu sorry anju chi kusle ti pol dong bai jong kan ve kan kusle ro chi hi ve lo si kol pa hi si bachim hi kai ma bantuk alai hi arit ngai bachim ai hartuk mi ke seve atuan ka chu bi achim hin ke akam I anga abia ngai mi kan siwang bachim hi ai hartuk we mi tha tuk se aji chin ngai mi chu sana den abaw nak pakhat te chu bachim kha ai har ngai kha se tol hanji jong chu zai ma za pi avakal nu khan atu rong chu training bang tham pek bachim dan training tham pek la tu cha fit tuk chang ye abachim na he vai atha tuk chang bia dong he jai kan tila take vai lo ke abia dong ke ai that lo mi sakalung hual angai mi be phang long te kem han khan bia chim thiam chang e atu tat ngai ti he kam mu kho e adan bak na ai dang kan ti mi atuan kala atu ai dang tak kan ti mi chama pa bak chu se manung kam mu mi ya ale bak na ai lat mi chamo kaban to ke se la ka chim du na che kaban to ale bak na ai lat mi khan
la maka result ti mi production chung khan itel khavial te kha la pathum nak leadership production brings clarity and reality to the visions ati athai par kan ti ka hin vision ha ai pe tlai mi athai par vial te dong kha achim mi se palina ga leadership production solve multitudes of problems piatana tam pi khripa bu chunga asilo organization chunga kan ngei mi piatana pol tam pi aphi sin kho nak chung dong kha athai par te kan au kha lapanga na ka chun leadership production creates momentum ti amat ya sia kan tila chum bailau bakim hatran matchau pakhat kan tila chate matchau pakhat tiga ani chana biak kan sakho tin ha cho matchau baks chamo Norway khrifa bu kan pum bi pum na song kan ngei lo in khan te kan thlan kan pum amana bia kan hai chima chamo na te khan hroi tu ro lo pin kan chat chairman Jonathan Pa ni kan tuan piak Jonathan Pa chairman atuan chunga biak MP kan sakho ti kha cho ma pi kha phat chau sakau chang khaban tok momentum atang mi dong kha thai par ti kan au kho ti la paruk na so leadership production is the foundation of team building ti se team building atwa mi nun na asal siam mi velte dong kha thai par ti kan au kho te ma cha chum production tia thai par tia kan au kho mi hin aphun tam pi result velte kha se kha result akan khat lai kam kan chima chun phaisa lai kam miap mi achu miap velte dong kha result chim kho se pani na ka chun hroi tu ama pumpak anun nak ai khan mi velte la anun zia aba chim zia ai khan mi velte dong kha result ti mi product tia chim kho se pathum na ka chun bailau vision kan tip mi la ya zai tlukun kan kar hlan kho ti mi kam vision amana bia tukum chung tu ading te thil pra kan tip ma chun thil pra kan tip mi chunga pariat kan tin kho chun ong min tuk sa chamo thai par tha tuk sa chamo khaban tuk te jong kha pra chunga pariat kan tin kho ai ti pol khaban tuk jong kha vision product ti mi result se palina kan chim sia chun khrifa bu chunga kan tammi bu chung kan tammi problems har sat nak problem thil poi mo tampi kha kan tai kho problems tampi solving kan to kho ma dong kha thai par se ma ka chun pangana ka chun tu nai kan chim ban to kan patran patchau pi kha ani tuan chunga ma chakan to kho ti mi patchau patha ding thil au mi pangana se adok na mi khan chun menu ma nun nak long sila manung nun nak team building ti tiga manung nun nak tampi avasal sia mi dong kha ma vel te kha production akan itel di la maka level pathum nak se hroi tu pol ni kha level pakhat kha kan thlin kho kha ba pi ngai level pali nak kam bang kal lai level pali nak so zai da si ti se chum people development se reproduction atu kan title pi he se hroi tu thal mi thar chu hroi tu thar chu kho kama ka level pali nak se people development mi kha kan than chau tar na maka level pali na good leaders on level 4 invest their time energy money and thinking into growing others as leader hroi tu tha tak kan ti mi chu hi level palina phong hi atin chi hawe chu level palina chu zai da city sia chun hroi tu thani chun achan ngai mi se sa tha jang ngai mi se sa phai sa ngai mi se sa aru anak la phim nak velte kha ui lo te in mi pi cha me dang cha khan amhan siang invest atu ngam kha level palina se mi tampi cho kan siang ton lo mi kan phaisa kan siang lo kan chan kan siang lo mi dai ka mi ma wei moi thau na ding mo chakat te mo Usan chu kadam pa lo la serem lo ngai kan chong le mai kha chu nan salo kai ma to ka serem lo no ma to nan serem lai lo hroi tu tha sa mi ni chun kha aphai sa la achan kha mi invest mi vasal siam nak ding khan a ui lo bak ding kha ma kha abapi ma kha hroi tu tha tak ti mi chu se
nang ma hai sital ve to kai ma hai sital ve to ning nang ma kha kai ma hai save ning nang ma hai save lo company pakhat ngai tu organization pakhat ngai tu van salo kha thaba lamang in a sarsia mi organization in a pu mi na phaisa le khavial te kha hroi tu dang cha mi dang cha khan namhang sian na mo invest na tu siang na mo ahar bak mi se ta kau mi chu ahar bak mi se afoi cha foi lo nan tu siang na mo van kalat tau ka son te ka khan te ka tu siang bak lo ta mi han num sula foi lo itu ka kau zai te na ubor itu kasian kau tha tuk ma vel ti ti cha ka sehat na na la ka dut na an thai lo ka ga ichia bak ve ka tlu bak ve o ta salata se mi sa tiam ti cha ba ka zai lo nai ba yan chen thang ngai lam lo pha na lo ka nai lim lo mi cha chat na ka tu khu chen me cha pa chen ni mi si ti ka ru khu ngai pa chen se na bil tin ka dut na an thai lo ye a thalo tuk bakke an kali ru bak achen ka tu bak vi ko ma e bun phan din ki cha kai hat bak achana chu ka tu ti la se ahar bakong ma pumpak phaisa silawang chun ahar chin late ma pumpak phaisa sel company ta the pakha CEO pakhat na sia chun CEO ni chun zai pau kha na company amiat na ven nang ma na toy rel di mi si chakan CEO pakhat I company amiat vel de cha ama ta sa ko chang jamu khat lai kam chun kha ama ta sa chang kami cha invest patu than di cha har ngai chu khat lai kam chun te kha se na te khan Sipwaya chum sipwaya chum phunni ti chu zai da si ti chun atu ubor chimba tu khan mi chunga dot nak ngai bak e shehar nak ngai bak e invest atu ngam mi kha ma kha chum leader very good leaders ta tak bakan se hroi tu tha ta tak mo la organization la business la ya adang pakhat phun khat phunni ka te phun khat invest chu zai da si ti se chun he can invest mi hi alak kam phaisa adi lo ti khena fian tuk cha khan company organization lai chamo hiza kan hi menung hi thaten computer human resource kan tila chofai nak chon hi menung hi thaten computer hai amma cha phaisa kan di mi he hi kam menung hai am phim thiam nak la an thil tu kho nak in kan company cha kan organization cha achu miat phaisa tam pi kam hu than te la tia tu nak ba invest atu mi kan ve phun hi in me zai ti si po ba tu pa kha cha tha mi se zai bantuk thinlung ha watu apaw khammo naten upat oklak bakhat cha dot nak tak kha mi midang vasar siam du rim e khabantuk mizon ru nak le dot nak kha to kho mi kha cho upat oklak tuk mi khase makha Good leaders on level 4 invest their time, energy, money, and thinking and growing others as leaders. They look at every person try upgrade his or her potential to grow and lead, regardless of individual title, position, age, and experience. Kaban to try to thani kanchun aho papaw kha an si kho chung khan than chautar kha anazuam natin menung pakhat cheu ka ngai mi potential cha ai dang cheu potential ti mi chu kan si kho ha ding mi khi potential ti si atu kan sari lo na den hi pa he cho roi tu sa khau te na mo hi nu cho roi tu sa khau te na mo ti mi kan si kho nak ding ala la ki ma ki potential ti cha si ma potential tu khe cho kan dang e a cheu khat kha cho kam potential ka that lo cha khan zai tlok kan roi tu ni a kan choi san jong khan roi tu dil mun kan thiam nak la a yi chin qualification ni kan ava phak lo khan jong kan sa khau ve lo le ma kha chai dang e potential athami papa kha cha roi tu hum ma kan am phak tar ko na ma kha la pathum na achun this practice identifying and developing people compounds positive organization because bringing out the best person is often catalyzed for bringing out the best in the teams. Ma na te ken atu achim mi hemo
bringing out the best person ติมีเฮมนุง potential อัฐาบักมีไม่ได้ช่วยตุถามให้โจอดิ่งฟัลอาเจียซาจงถาติมีท่าเต็มไพสดิ่งกำหวยเท่ามีนาติมีโจอตุกันชิมบันตุคันภายเลยกัน organization กัน company จะทิลทาบิกกันตัวมีทิลทาบิกอชัวปีดิ่งมีเคเสเดละมาจากคันมนุงจงinvest กันตัวติมีโจทิลดังทิลละรีละอดังจงนัก invest ตัวมีนักอัฐาเดวติค่ะอวันชิมดูนักเส Developing one person for leadership and success lay the foundation for developing other for success มนุงประคัดท่าเต็นกันสารเสียมช่วยตุถากันชั่วข้อขปาเขาอองมินเสียจนกัน company กัน foundation ปีของเขาอองมินเวลาที่เขาเสียอับปีไงที่เสียจนอตูใน number ปลีนักอาเชตให้เจอโม reproducting leaders ที่มี raising up new leader ที่มีช่วยตุทารชัวที่มีใจบรรทุกดสีที่มีค่ะประคัตเตงกำวันเจ้าลาตลอมปลค่ะ people development or reproduction set you apart from most leaders ที่บรรทุกช่วยตุทารชัวที่มี level 4ให้โจฮิบันตุกอาจีชินฮิบันตุกเลเวลฮินังไงอาเซียจนช่วยดูสะโสดังหาจนนั่นดังบักติค่ะอาชิมปะคันนะคะอับนาเบียอาเชลก็จะช่วยตุท้าบักกันติกันอุปตุกนาเตนฮีเลเวลปลีนักอันไงเขาเราอตุนายกับชิมเจียมีค่ะกับวันนอร์ทันสิจน NLD เตนหาโมองซานสุจีเตนหาจน Nobel Prize มันอังอามินสิวะเลยปุ่มปีนีอุปมินสนาเตนฮีเลเวลฮิอันไงเขาเราจูฮีเลเวลติดกับฮิบันตุกอามาส่วนอภังเข้าดิ่งช่วยตุทาเฮมวยเท่าเข้าเราค่ะอปอยนักขโมขบันตุค่ะเสียฮีเลเวล4นั่งเฮจนช่วยตุดังแห่นายดังเอติอช่วยตุซาปีซารันช่วยตุนักจนนักแห่นายดังเอติค่ะชิมดูนักเสีย most leaders are looking for ways to grow their organizationช่วยตูดังนี้จนอามานาเบีย company และ organization และคริฟ้าบนช่วยเสียจนช่วยตูดังนี้จนอัน organization อัฐันเช่านักหาดิ่งอัน company อัฐันเช่านักหาดิ่งค่ะอันนั้นจะมี company และ organization ค่ะ emphasize อันตัวอุตสาหอันเปนาเตขันฮิบันตุกอัตุ level 4ช่วยตูทาปอลฮิจะใช้บันตุกในอุตสาหแปกติเสียจน well they usually focus their attention level 3 they work increase productions But this is the wrong focus. How do they grow a company by growing people in it? มาจากจนนาเต็น level 4 ช่วยตุถาปอลโจ company ทั้งแส organization ทั้งแส product กันตัวเขามีทั้งแสที่ค่ะ focus กันตัวดีนาเต็นอัตักอาจจะมาค่ะอาหารมีสลาวอัน company ค่ะคัดทองคันไม่เลยอัทั้งเช่าไปงานแล้วอดิกมีโฟกัสก็จะได้เดสิติสิจนกำเมนุงเฮทั้งหาสติค่ะโฟกัสกันตัวคันจนมาคัดทิลดิกเสียเดียเดมาจากจนคอมพานีปีทันตร์นักขันไว้ค่ะนีลานเจ้าเดามีอาชีพขันเจ้าเดามีโจเมนุงทันตร์ค่ะมาค่ะ organization และคอมพานีปีค่ะทันตร์ตักจะเสียดีค่ะอาชีพดูนักเสียและไม่เฮครีฟ้าบัวช่วยนักฟังอดิกไงจะมั้งคริฟ้าบุรวยนักฟังอดีตไงก็ที่มิจูอาเชลขัดคริฟ้าบุจูทอลอมกันเปเชลราเชลขัดกันเปนาเตนเชลราเชลขัดเปโลทอลอมเปโลกันตีละทอลอมอันเปเชลราเชลขัดกันเปละไพซากันไงมีเตกันนักของละกันของมีกันไงมีไพซาค่ะกันเสียงมาตัวกันเสียงตีแล้วมาละมาเอเจ้าขันหนักกันเสียงตีแล้วคริฟ้าบูทองเสทั้งเสที่มีกับคริฟ้าบูทองเคคริฟ้าบูนี่ไพซาตัมปีกันไงที่กระทอนตุกกินกันรัวส่วนคริฟ้าบุหิอัฐาทองคริฟ้าบุหิกันทองฮิติงกันรัวไภษากันไงมีกระทอนกันรัวคันจนมาค่ะไอเปิลใจรวงที่เสียจนคริฟ้าบุเขาอุตสาหกรรมแปกบูที่มี organization ค่ะโฟกัสกันตัวบูชงยุมีมนุงค่ะโฟกัสตัวกันพิลมาค่ะทิลดิกเราเสียเดน่าจะอาเชียวขัดคริฟ้าบูก็หูมีจะใจตินดาซิติสิจนไพ่ซาตัมปิงไงเราต้องว่าคริฟ้าบูชงมนุงค่ะเอามีมนุงค่ะถ้าเต็นอันนั้นจะขันเขาอันนั้นจะขันข้อขันจนยีซีจนค่ะคริฟ้าบูค่ะอัดทองบักอัดทองบักได้กันทีละทิลตั้มเปลี่ยนตัวเขา
har chu mission zong an to khong an tila chu foi nak chun takhan se zai ruang ati sia chun kana zau khan a chun kana zau khan mi kam manung ni khan bu chung adot nak angai zuam nak angai pek chat nak angai thin lung pek nak angai pum pek nak angai khawial te kha thantar amana bia kan khri fa bu chunga medam lo na sa mi har sa rian king mi na sa man tu pol khe khri fa bu phai sa man ria ma pol cha kan zau khan khon ha lo kan ti kan dai khan nai ta khan kan chia sa so chun mai lei tiang kha ma na pol kha khri fa bu chung sorry mai lei dong a kan khri fa bu cha khan ha pol khan tha jang an chua khau ti lai lo kan har liawa rian lo kan nom liawa kan dam lo liawa khri fa bu ni an kan zuan ho ve lo a kan zuan ho ve lo cha khri fa bu cha tha jang kan chua khau ve lo ti kha mo khaban tuk thin lung put kha foi the na te khan khaban tuk adam lo mi rian aking mi haiti pol la har nak pum pun tong mi kha khri fa upa te la pastol te ni an intevelen i la champiak e asi kho chung bom la rian ten ha kol pia haiti la apum pun ngo lei bom nak ten ha hal piak chawza lei bom nak ten ha va piak ti asi kho chung van zuan ho i bom khan chun zai da chang lai ti chun mai la ya anarel ram te khan chun an tuan kho ve te khan chun kat har sat lewa khri fa bu ni ang ka zuan no atu chu kati kho ve chang cha khri fa bu cha ka kut ka sam ve chang lai ti mi thin long kha an keng ve ma cha kham focus tu atik akhan organization focus tu nak en menung focus tu kha abapi dau ti kha adil pi pang mi la chin pang mi chu sima kha but he nak some people develop assure that growth can be sustained he bentuk shwai tu thar chu ati mi people development silo reproduction new leaders ti mi ni hen zaida achua tal ti chu growth ti mi than chau nak ti mi ka chu achua pi hrim ti kha ko a foi nang kan chim sia chun kong song tit muai thau re sun do chi thua mu sura la ku la re ti mi khamo shwai tu thar na sar sia chun than chau nak ti mi ka chu nang khri fa bu chunga nam bu chunga nan organization chunga alulu automatic bakan ara hrim ti kha achim du nak se shwai tu thar kan chu kho lo sia chun kan organization kha kumnga chungcha thalai athong lai na den kumnga hnuwa atha dar te la kumshan huwa chun alo jong lo khote makha ti nong mi se apoi mi se khaban to khachim du leaders transfer ownership for work those who execute the work leaders create environment ownership where person want to be responsible leaders coach development person leader learn first themselves encourage other them to learn quickly la pathum nak people development empowers other to feel their leadership responsibilities pathum nak ichimi chu zai da si ti si chun kong song tit muai thau chin ti mi hroi tu thar kan sar ti mi chu kan sar mi kha kamma la kamma kan bom chan si e te hroi tu tha afoi nang kan chim sia chun nang mai khri fa bua silo organization lutlai big hroi tu salo hroi tu thar na sar lo asia chun nang ma nai bom lo se nang ma la nang ma nai zon ro lo se ti kha chim du na se hroi tu thar na sar ti mi kha chu nang ma nai bom si nang ma na zon nai ro se e ti John C Maxwell ni atil ni ngamo akhan se zai ruang ati sia chon hroi tu thar kan sar mi chu leaders vậy là khi con song ti muai thau re so muai thau le re kong so nga dau ye la yong doi phit de nga dau ye kun a roi phit de ti kha chim du na se la people developed by its very nature share responsibility for getting things done khaban tu hroi tu thar kan sar khan chun hroi tu thar kan sar min ha cha kamma hum ma am phak lan dong khan rian cha kan khin chang na hroi tu dir hun kan khin chang na abana bia khri fa bu kai ma hi president ka sia chun kha ani hi chu mai lai hroi tu sa te la tia ka sar siam cha secretary khan pakhat kha chu vai lo ngun keng treasurer ka khan pakhat kha chu menau hroi tu ka khan ta khan kha khat mi vial te ni khan kambu bi riam pi khatun ang ka bom e fact tending fal ten tuan ang ka bom cha khan khri fa bu la organization I riam vial te khat lim di lak in tlam tling te in kan tuan kho di
kha ma lama ibom kise ti kha chimdu na se people development is more just teaching it is transforming ma cha chun hrui tu thar chu ti mi vai lo hi reproduction ti mi chu teaching sa so sa lo tin ram pek sa so la chim sa so si lo en zai da si transforming annun nak thlem bak ke se nun nak le thar la thlem bak ke se kha akal pi dan ke se transforming ti mi mo le it invites people to process the leadership because many things can be learned through experience khaban tuk nun nak thlan bak in an chon nak la an tu nak kan experience an ngai nak ni khan tam pi an nun na thlan a chom piak na ti se palina kam ban zau lai palina ka chun people development empowers the leaders to lead larger khaban tuk hroi tu thar kan sar thong khan a foi nak chun hroi tu thar kan chua tar thong khan kan na hroi na ka akau chin chin kan rian ton na ka akau chin chin ti sako la hroi tu thar na chua lo raising up leaders ti mi new leaders ti mi developing leaders ti mi midang hroi tu kan sar lo khan chun kan hroi nak focus ka abi peng kan kal kho nak kan kar hlan kho nak ka abi te hroi tu thar tam pi kan chua khan chun atam de deu kan chua kan rian ton na ka akau deu ti kha sako lai mi tampi kamu na ran kun kan rian ton ning akar lak avan tan ta ka du mi chamo atampi cho an sinare founda tampi kan tila cho kama Menglan Church Paul ka chim du lo Menglan Church ti cha Baptist Krifa pu pi ban to ke phongla lambai ro ha ding far ten mi pol ke cho ri usalo vai lo ke founda pol kan hetila cho founda pol tap pi cho pathian rian ton tu founda pol tampi cho angkut tanga rian atwa mi pol rian antuan tik akhin zai tik mana hroi tu asar du lo mi phun khat anom hroi tu an sar na lo angkut tang tuan ding peng long khen an ru na ma ka phun khat khapol kha an rian tuan nak he akaw khau de bal lo zai tik mana akaw khau de bal lo na tem pum pak bak in ka thang that ngai mi kai ma mi mu bak sami chute vai lo sia pita zalun thang covid leo khan covid in akan liam tak chang nan thai dik mo a thai mi nan na mo nang kut ka pu khau na mo sia pita zalun thang thai mi nan sul chun nan ma lo te ni ka thai ko ba se apa cho vai lo se cho judge te ya tu chi sa la te vai lo ken har kha i thla cham tlang pi dong ke atu ki apa cho sa chamo lawyer te ya tu chi biak tin sang ti mi se nan thai meng ko lam ka se ke ran kun rian tuan tu pola ama ke kual nak sam atu kan ting khan sa ha ken ai pe tlai cha khin khai chim bia mo ka war nak so zai da city sia chun asa hak che pol ke trape si peng ding khin achia na lo leader si ding bakin lam asar piak peng na leaders va chua te ding hroi tu tha chua te ding khin lam ki phun sar piak na la ka thai mi pakhat ka van chim na la Elijah BTH final year aka hin kai mak ama singkim part time cha krak chimbal chu part time cha krak chim hin Elijah he American le ha ni cha ai pe tai min si Elijah he American le ni nang chu thacham la ya pathian ni lak som pek na ya American na tin tran kai anti le anti American an American atha sia chi pa thun ni kan atha arak tlun bak andai da atu atarti sia chon ama te bak ministry adel tal na ten abam adir kam adir pi vai lo num hai azau na la num hai ha kan thacham nak bu thacham nak ke atu thacham nak ke atu e ta kan ngak ta ten ha jong asau pa ma kho chun David Al chung te haiti pa siam te haiti ma kho chun siatir khar te haiti je phai pa khanan thai meng kla siatir khar te haiti as akut tang ite rian atuam bal mi he amma te cheu amma lan rian amma la lai ka te lau ngan cheu na chia kho din ha kharu har te tak bak se ngak ta a chom mini an chom siang an tu mini an tu ta khin zai kan tila hroi tu dir mun khin afa chua ta rin ha na ten ana tham mo ana tham mo pakhat ana dau mo te cho ana than lo ana tuai thiam ana tuai thiam adir kap na azau khan thiam na zai de nam baw ati afa zau khan pang na an har nak abom chan pang thiam na takin adir tan na natin kabantuk zai ka ta hroi tu ki rangkun king kamhuri lo ama kut tang baka a bible siang bak arak kai mi ama kut tang baka rian arak tuan mi he
atu cha amma ten hroi tu an se amma rian te atuan I hroi tu ai chu mi he manung paral hai nga leng an se hoi dang phong da kut tang man tu kam hu bal lo I ka karu ba ke har e ka chim du nak cha zai da city chun atu nai point kan chim mi kha bai lo ka arian tu nak akaw deu tir raising up leader atu khan chun arian tu nak akaw chu ma te atu sia Peter zalhun thang bantuk sa chamu raising up leader tu alo chun ama I disciple bible college la ngakta azau mi akape ma pani long chom la chamu na ten raising up leader tu atik akhan an rian tu nak akaw chu ma I phatna tampi ka sar e thacham nak num hai zau khat nak ngakta zau khat nak hai ti pol la mission hai ti pol la chat planting hai ti pol ka akut tang khan tampi akut tang cha salo na ten khati ama thong an ai sar siam mi kha tampi kaw pin rian tuen khauti kha ka van chim du mi kha se panganak chu people development provide great personal fulfillment ti khabantuk raising up leader kan tu atika khanjai da chu pi hoi ti si khanchon great personal fulfillment ati manung pakhat I ong mimpu dilriam nak lungthin nak ti mi ka chu atar the greatest satisfaction in life comes from giving to others menung pakhat ni zai khida ai lung hui bik ti mi ilung hui nak ti mi lungthin nak ti mi kho zai ndarat ti sia chon phunki in ara ko nanun chunga zai na tu mi khada nai lung hui bik zai thil na tam tlim mi khada nang ma na lung hui bik ti mi kha atun an hal chiu ning lo adang nang ka phit chiu ko lai na ten zai bantuk ban ki vasa sa lo menung pakhat ni kan nun nak lungthin nak la ilung hui bik nak ngai bik mi chu zai in darat ton ti si chun mi cha a that nak kam batu kho mi thil kin ara ton le mi sin zonga kan chim kho ding mi chu kamma cha a that nak kan tu mi nak em mi pakhat cha a that nak kam batu kho mi ni ken lung hui nak le zai kan tila nangam nak le ma te khi akam pe kho do satisfaction ti mi mo thil lung hin nak te khi akam pe kho chu cha chun hroi tu pakhat sa mi ni hroi tu dang awa moi thau te kan new leaders kha awa moi thau te akhan avasar hroi tu thar avasar te akhan khaban tok thil asal kho mi ni khan ama lila ka lungthin nak apek e ti kha sa ko foi nak chun we are most fulfilled in victory is much more meaningful when it comes not just from one person but from the joint achievement of many tay nak kam hu mi jong he manung pum pak pakhat tu asal nak ro tay nak kam hu mi nak in kan za pi fon in kan za pi fon kan 20 min tay nak kam hu mi ka sung lo ye te ma cha chu hroi tu pakhat ni hroi tu dang vial te kha asar na e amma ha hun khatte ya kusi in rian 20 tay nak kam hu te khan asung loi kon ti kha chim du na se the purpose of life is not to win the purpose of life is grow and to share menung pakhat kan nun nak he kan nun nak kan nun chan hi mo kan nun chan hi tay nak wa mu sa so meng ke salawe te kan nun chan isul lam ngai ta tak mi la aba pi ta tak mi chu zai da city si chun than chau ti la pakhat is share kha aba pi e ti se thla chua kam hu mi jong kha share ti tay nak kam hu mi jong kha share ti thai ngal nak kam hu mi jong kha share ti khavial te ka hroi tu tha poli an thin lung put la hroi tu thar vasar nak I thin lung put ka se helping others grow and develop brings great joy and satisfaction and energy ti khaban tok medang wabam kho la hroi tu thar vasar kho nak ni khan kamma pumpak lila long ka thon nang kam pe kan sarmin ha chong kan thla chu tampi wa thlun tar te kha ase khavial khazari salatu he kan chan long van tling pai te sia zel long tam par lut la da khate alut chang ma tu he ru ri lo chakhate adong na big ka cha panical I think ko chang he kam van record long ka van phi ko chang la mo